Vezano za gradnju hotela, u Perivoju su uz neke aleje popločene staze, što dovodi u pitanje kvalitetu povijesnog ambijenta. Znatno su oštećena stabla u aleji lipa, jer je popločena staza povišena i proširena sve do stabala. Izgradnjom novog hotela 1983. godine izgradilo se i parkiralište, koje je odvojilo i grubo presjeklo put do Stare Sjenice. Kako su izgledali paviljoni možemo vidjeti iz starih fotografija Perivoja iz 1913. godine. Aleja i sipinjene staze vode do paviljona. Danas samo ostaci zida, obrašteno stepenište i obrisi staze u travi. Na kraju staze ogromna kamena vaza s biblijskom pričom o Adamu i Evi i kobnoj jabuci privlači pažnju šetača i slučajnog prolaznika. U pejzažnom dijelu Perivoj je zapušten. Nekad šišano grmlje je podivljalo, zakorovljeno, a prirodni podrast širi se nekontrolirano, te su neki dijelovi prerasli u pravu šikaru. Na svakom koraku osjeća se premalo kontinuiranog rada na održavanju i uređenju Perivoja. Prema provedenoj dendrološkoj inventarizaciji 1985. godine u Perivoju ima 1417 stabala, i to 957 stabala listača i 460 četinjača. Od četinjača najzastupljenija je smreka, a od listača malolisna lipa, divlji kesten, hrast, lužnjak i grab. U Perivoju je zastupljeno malo egzota i to su uglavnom mlađa stabla. Razlog tome je katastrofalno nevrijeme 1978. godine kada je polomljen ili izvaljen veliki broj najljepših i najstarijih stabala. Alejom kestena stiže se do trošne, nekad lijepe vrtlarske kuće i nekad čuvenih lipičkih staklenika. Održavanje Perivoja i brojnih cvjetnih gredica nezamislivo je bez organiziranog vrtlarskog pogona. O nekadašnjem dobrom poslovanju vrtlarije najbolje svjedoči podatak da palme na Splitskoj rivi potječu iz lipičke vrtlarije. Parter ispred ulaza u mramorne kupke iz 1931. godine s mnoštvom cvjetnih mozaika i slika te iste površine danas. Perivoj ispred Kursalona oko 1927. godine. Izgled znatno odudara od današnjeg. Takozvani glavni parter po površini i bogatstvu čipke od šimšira, cvjetnih nizova,
kupolasto šišanog hrasta i grabovog zelenog zida oblikovan je po principima barokne vrtne arhitekture. Parter je s dvije unakrsne staze podijeljen u 4 polja, a u sredini je fontana. I taj parter, kao i ostali, su se u pojedinim godinama mijenjali, preuređivali i dopunjavali. Uočavaju se neprimjereni rasvjetni stupovi, preveliki za ovaj prostor. Uvijek prisutan problem jest kako zaštititi i očuvati vrijedne povijesne perivoje od novih izgradnji. A ako se graditi mora, kako novi objekt mora izgledati. No, usprkos svim zakonskim propisima, često dobivamo objekat koji se ne uklapa ni po boji fasade, ni po arhitektonskim elementima u povijesnu parkovnu površinu. Drugi primjer je nesretno izvedeno i ružno spajanje spomeničkih objekata Doma 1 i Doma 2, Kurhotel. Ovako je perivoj ispred Kur salona izgledao 1935. godine, a i danas je osnovna oblikovna koncepcija partera sačuvana. Na glavni parter iza aleje kestena nastavlja se manje bogati parter između Kurhotela i mramornih kupki s kamenim žardinjerama, s rundelom i ukrasnom vazom. Uz ovu jednostavnu kamenu klupu ispred mramornih kupki vezana je legenda koja kaže da je grofica Jelena baš na tom mjestu izgubila prsten. Romantični sadržaj u perivoju je i umjetno podignut Jelkin brijeg, kojim strmi puteljak vodi do paviljona. Puteljak i šaroliki paviljon privlače djecu, a u kasne sate zaljubljene parove. S Jelkinog brijega pruža se pogled na perivoj, a prije izgradnje hotela i na jezero s otočićem. Vrlo je teško svakodnevno održavati i njegovati ovaj bogati i prostrani perivoj, koji je zbog svojih kulturnih, povijesnih i hortikulturnih vrednota zaštićen na temelju zakona o zaštiti prirode 1965. godine u kategoriji hortikulturnih spomenika prirode. Nedavno je postignut sporazum između bolnice i ugostiteljstva da se uz pomoć ostalih radnih organizacija i Turističkog saveza općine Pakrac-Lipik odvoje veća financijska sredstva za obnovu perivoja.